Uzaramba Karasira Aimable wahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda akurikiranyweho ibyaha birimo guhakana jenoside yakorewe abatutsi yagiye gutangira kuburanishirizwa mu rukiko rukuru ku itariki 25 Ugushyingo 2022 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje bidasubirwaho ko rudafite ububasha bwo gukomeza kuburanisha urubanza rwa Uzaramba Karasira Aimable, bituma rwoherezwa mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka. Urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda ruteganya gutangira kuburanisha urubanza rwa Karasira Aimable ku itariki 30 Werurwe 2023 saa 3 za mu gitondo nk'uko bigaragara ku rutonde rw'imanza ziteganyijwe kuburanishwa muri uko kwezi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwaburanishaga urubanza rwasobanuye ko impamvu rwiyambuye ububasha bwo gukomeza ishingiye ku kuba uregwa ibyaha yarabikoreye kuri YouTube kandi bifatwa nk'ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga kandi byageraga no ku bindi bihugu. N'ibiganiro byatambutse ku miyoboro ya YouTube irimo Ukuri Mbona washinzwe na Karasira Aimable ubwe na Umurabyo TV wa Agnes Uwimana Nkusi. Mu maburanisha atandukanye Karasira Aimable yakunze kwanga kuburana asaba ko yahabwa igihe cyo kwivuza kuko afite indwara zirimo izo mu mutwe. Kuri ubu rero akaba afungiye muri gereza ya Nyarugenge iherereye i Mageragere kuva ku itariki 30 Kamena 2021. Duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mabwire ku Burundi bwohereje izindi ngabo muri iki igihugu. Uburundi bwohereje icyiciro cya gatatu cy'ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo zifashe izazibanjirije kugenzura ibice byarafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 muri teritwari ya Masisi. Ibiro by'umutwe w'ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ukorera mu burasirazuba bwa RDC byatangaje ko iki cyiciro cy'abasirikare b'u Burundi cyageze Goma kuri wa 15 ndetse na 16 Werurwe 2023. Uyu mutwe rero uvuga ko barahita basanga bagenzi babo bamaze kugera muri Sake bakazakomereza mu bindi bice byo muri Masisi birimo Kirorirwe ndetse na Kicanga. Inshingano ingabo z'u Burundi zifite muri ibi bice nk'uko uyu mutwe ubyemeza no kurinda umutekano w'abantu ndetse n'ibyabo. Ku itariki ya 14 Werurwe ariko kandi abasirikare b'u Burundi bari bamaze iminsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo boherejwe mu bice bitandukanye bya Masisi nyuma yaho abarwanyi ba M23 baharekuye bakerekeza mu gice cy'uburasirazuba nk'uko amakuru yagiye mu itangazamakuru yagiye abigaragaza. Umwe mu bahinga bakoze isuzuma buzima rya Kabuga Feliciano yabwiye sentare ko Kabuga w'imyaka 88 adafise ubwenge busabwa kugira akurikirane urubanza rwiwe. Ni mwiburanisha ry'uno munsi mu Buholande. Temistoke Mutijima yakurikiranye urwo rubanza aratubwira uko bimeze. Iburanisha rya none ryibanze ku kumva ibisobanuro mu magambo bya muganga Professor Henry Kennedy, umwe mu mpuguke z'abaganga bigenga zasuzumye Kabuga zibisabwe n'urwego rwasigareyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga. Ni nyuma yaho mwiburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwavuze ko ibikubiye muri raporo y'amapaje 3 izi mpuguke zakoze ubwabyo bidahagije ngo hanzurwe ko Kabuga atagishoboye kuburana burundu. Muganga Kennedy yabwiye urukiko ko mu kwezi gushize kwa kabiri ubwo we na bagenzi be babazaga Feliciano Kabuga ibibazo, uyu yagaragaje ubushobozi buke cyane bwo kumva ibisobanuro bya bimwe mu bibazo yabazwaga. Ku rundi ruhande ariko uyu akavuga ko hari ingingo zimwe bumvaga atangaho ibisubizo byumvikana ku bibazo abajijwe nubwo ibisubizo bye byabaga ari bigufi cyane nko mu nteruro imwe. Iyi nzobere y'umuganga yatanze urugero rwaho bamubajije umubare w'abana afite, Kabuga agasubiza ko mu muco akomokamo ari bibi kubara abana umuntu afite. Muganga Kennedy yavuze ko iki kibazo yagisabiye Kabuga imbabazi, ariko Kabuga asa n'utakaje umujyo w'ikiganiro barimo amubaza impamvu arimo gusaba imbabazi. Muri iki kiganiro n'ubundi uyu muganga yavuze ko hari aho yabajije Kabuga niba mu gihe yabasohotse muri gereza yajya kubana n'umwe mu bakobwa be. Aha Kabuga ngo yasubije muganga Kennedy ko abakobwa be bashatse abagabo bityo yataba ari amahitamo meza. Iyi mpuguke ikavuga ko uwabasemuriraga yababwiye ko mu muco nyarwanda ababyeyi bashaje badakunda kujya kuba mu ngo z'abana babo bashatse nk'uko akenshi bigenda i Burayi. Umucamanza Ian Bono mukuri inteko iburanisha yabajije uyu muganga niba kuba ibiganiro bagiranye na Kabuga byarabaye atarakira neza indwara 3 yari amaranye iminsi nta ngaruka byaba byaragize ku buryo bwe bw'imisubirize. Aha muganga Kennedy asubiza ko ibyo nabyo yabirebyeho, ariko kandi gukomeza gusubira inyuma cyane kwe mu ntekerezo mu buryo abona ibintu no mu kwitaho kwa buri munsi na n'ubu kugikomeza, we yibwira ko impamvu yabyo irenze gushakirwa gusa kuri izo ndwara zindi. Umucamanza Ian Bonomi yabajije impuguke y'umuganga niba byakwizerwa neza ko Kabuga atarimo kujijisha abaganga agaragaza uburwayi bwe ku rwego rudahuye n'urwo mu by'ukuri buriho agamije kuyobya urukiko. Aha muganga Kennedy yifashishije urubanza rwigeze gucibwa mu Bwongereza yavuze ko bijya bibaho ko umuburanyi ashobora kujijisha abaganga agamije kuyobya urukiko.
nyamara avuga ko kuri Kabuga ashingiye ku makuru ya kiganga yabonye mu nshuro 3 yamusuzumye mu bihe bitandukanye bigaragara by'ukuri ko ubuzima bwe bwo mu mutwe bugenda buba bubi kurushaho umunsi ku wundi. Umucamanza Ian Bonomi yabajije muganga Henry Kennedy niba asobanukiwe icyo bivuze mu buryo bw'inzego z'ubutabera kwanzura ko uburana atagifite ubushobozi bw'imitekerereze bwo kuburana. Muganga Kennedy asubiza ko mu nzego z'ubutabera za byinshi mu bihugu iyo uregwa atagishoboye burundu kuburana urubanza ruhagarikwa. Umucamanza Ian Bonomi avuga ko ibyo biba mu gihe bigaragaye ko uregwa mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe adashobora kugira uruhare mu rubanza mu buryo bwuzuye uretse kuba ari aho gusa mu cyumba cy'iburanisha. Hariho yabajije muganga Kennedy niba ashingiye ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoze kuri Kabuga kumuzana mu rukiko byakwangiza ubuzima bwe. Muganga Kennedy yasubije ko mu bisubizo bye Kabuga yumvikanisha ko bishobora kwangiza ubuzima bwe ariko basanga bishobora kumunaniza mu bwonko kurushaho ariko bitamutera ihungabana. Umucamanza Ian Bonomi yabajije inzobere niba hari icyo byafasha guhindura gahunda y'imiburanishirize cyane cyane igihe iburanisha rimara hagamijwe kwihutisha ariko bigakorwa hagendewe kuko ubuzima bwa Kabuga buhagaze. Muganga Kennedy yasubije ko nk'inzobere isanzwe ikorana n'ubutabera azi itandukaniro hagati y'igitekerezo mu bijyanye n'amategeko n'icyo mu buryo bwa kiganga. Ku ibyemezo byo mu rwego rw'ubucamanza bisaba igisubizo cya yego cyangwa oya mu gihe ibya kiganga byo bisobanura kurenzaho. Bityo ku cyemezo cy'uko Kabuga yabasha cyangwa atabasha kugira uruhare mu rubanza rwe igisubizo cye ari oya atabishobora. Yongeraho ko mu gihe urubanza rwaba rukomeje rwakomeza wadahari. Kubw'iyi nzobere ibyo bigaterwa nuko bigaragara ko ubushobozi bwa Kabuga bwo kuba yitaye kubirimo kuba no kuba yabigiramo uruhare agaragaza ibyifuzo bye buhindagurika buri kanya kandi bigaragara ko uko igihe gishira bugenda bugabanuka. Iburanisha rirakomeza kuri wa kane muganga Professor Henry Kennedy akomeza gutanga ibisobanuro mu magambo ku isuzuma buzima we na bagenzi be bakoreye kuri Kabuga. Ihiganwa ry'urukino rwa basketball ku mugabane wa Afrika rurabandanya i Dakar muri Senegal hakinirwa inkino zo mu mugwi wa Sahara. Kuri uyu wa gatatu harakinwa urukino rwo ku munsi wa kane. Muri aka kanya hariho harakinwa hagati ya US Monastir yo muri Tunisia no kurwa Falcon yo muri Nigeria. Urwo rukino rurakurikirwa n'urundi ruza guhuza REG yo mu Rwanda na AS Douanes yo muri Senegal. Kuri telefone turi kumwe na mugenzi wacu Eddie Gwema ariko arakurikiranira hafi izi nkino. Eddie, urakoze cyane Oriane. Ubu tuvugana umukino uhuza ikipe ya Union Sportive Monastrienne yo mu gihugu cya Tunisia na Kwara Falcons yo muri Nigeria nibwo ugitangira. Bakaba bari muri kata ya mbere kugeza kuri uyu munota. Ikipe ya Kwara Falcons niyo iri imbere n'amanota 3-2 ya Union Sportive Monastrienne. Gusa umuntu yavuga ko bikiri kare cyane kugira ngo ube wamenya ikipe iza gutsinda kuko ikipe ya Union Sportive Monastrienne niyo maze gutsinda sezo ebyiri z'irushanwa rya Basketball Africa League. Kuba umuntu rero abona ko Kwara Falcons iri imbere ntabwo bivuze ko ariyo iza gukomeza cyangwa se gutsinda. Kuri ikipe ya Kwara Falcons uyu ni umukino wa gatatu irimo gukina, imaze gutsindwa imikino 2 yose. Umukino wa mbere yatsinzwe na REG yo mu Rwanda, hanyuma undi mukino yarayitsinzwe n'ikipe ya Stade Malien yo mu gihugu cya Mali. Umukino wabaye ejo ku manota 78-78, naho Union Sportive niwo mukino wayo wa kabiri irimo gukina. Umukino wayo wa mbere yari yatsinze Stade Malien ku manota 78-68. Twibutse kandi abakurikijwe rya Amerika ko ku munsi w'ejo hari habaye imikino 2 aho ikipe ya REG yo mu Rwanda nk'uko nari mbivuze yatsinze Abidjan Basketball Club, ubwo ni ABC niko izwi, ku manota 80-73. Iyo yari ya kabiri y'ikipe ya REG yo mu Rwanda. Bivuze ko mu mukino wari ukomojeho uza gukurikira urimo gukina uyu nguyu, aho REG yo mu Rwanda iza kuba ikina na Association Sportive de Douane yo muri Senegal. Iramutse itsinze uwo mukino byaba bivuze ko ibaye ikipe ya mbere ibonye itike yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Oriane, urakoze cyane Eddie, ubandanye dukurikiranira hafi iyo mikino ya basketball ku bakunzi ba sport.
Murakoze. Ubu rero ni wa mwanya w'ikiganiro bungabunga buzima mutegurirwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rivuga ko diphtheria ari indwara ikomeye iterwa